Shankel shi kwer muktab ka shalat che japot che de mala le la ka pot ngai kon dia no mudong te galan mu gor ko no ba la ja pot ke no na mo la take a policy and organization be policy mo within and then ba kwer ba je force no gen ba lad mo fa japot mi take a vacants ki mi take a gwalor and when more which be je long cha le cha ga jekten mishawar ga chaje pwado shinat chika road yen chicken wargani ken chicken kalarich la CV niken CV a curriculum vitae manyo do jin chitok your qualification your skills what done chitok tin your experience question konti chiletin te dial to bi kalat ala bi meno mo don't take teach chak la jin your creativity me don't take me chak ka community and nyok mala gor ke long ba gor no your leadership style you know so she gari can wear it wa CV ni can wa ka tup she kan ngai kona she ram ro do mo ke ning tin ngaje cause amazon be leadership ability wona ko jin la no gino be participate ka group discussion di diala to then be kala be roini ko dial be kala pin right la the road pin ngu diala kontin tin tila ledi when mo chigari ngi ngen kala rech do let kan kare wijen wajin baje kwan mishawara gani la rejo ken no chawar gani shakana ina te nin dangro nin diok tele mi be cha solution cha jano many me cha show na cha ga shortlisted cha kanu cha ke la ngwa mo cha ga jogo no yen na bia on bia jakan cha on cha jakan cha kono orally lo lat ken je ke job ba jitich interview bi kan ashinawo ke written format mo gar ke nije ono mo kelu dialo ya galat no kane dialo content wargan ke la rech ci wargan ci go benelo ci na chicken chicken fail she panaram kel ram kel mo jen cha chu la delo jen ci pazo ci ram kel ke jen ne kon sha interview ke sha written format cha jelat ki written interview she can complain she can to che ngai ko rande complain ngai gwe jan go jin chai chen ajek so when mom she can complain she can organization she can jogo no men sha lel shagwa go ne obne ga ngaje no nyin ko do bi ne lat ke je biya kan yo ne kan dial ko ngai ko na ko organization la pat ke ni result ka rodien china le la we ko ngu che je ko cha le la nyot ke ne ke do budana chine to chi kan interview chi kan lat ke je ke chi ka gar ke je la we no kan result so chi gare ku je no cha ne mach ramadan cha pat gula ram kel mi damman ramadan to organization aja ramadan chi gul pat ko ngai ko na lakin they are trying go they can policy they can agor ko shabu ngaje no there's a corruption in there ko ngade ka jen organization ten conduct corodian so on policy dien wo bajo gor bigarandi no kana bigana la reina the no te tin rami mommy part of the team and dan ko interview bela the many CV de no bigatin ko kena kon ken wan kon la use biken charian ledian kelio biken latin lo guru je ko di kelio but chara madana wo position we can charge dil je ko already ko tele proved so on when mo michigari garwa jo ke jen organize cha jo no yen shwa policy chwa a breach policy da jeno michi fail ba ji let go michi part and then between when mo but chigari go jeno no kon chine de fail tin no na me interview wona ka jen ti diala kon la latke so ngum michi ne fail ke je gone ibne warga na ko bne kenen namo chagwich kwer danan te organization no bigadi biken ngaje no garame cha corrupt so chaka wono no der convince by any mean no but chigari je gor gadi kan gone bine ngaje no fail ne la tok ka on mderande o kwanyo ke ramadan en chi pass ke ne jane ko sho cha cho listen ka kwa ramadan chi pat
mi chi kan dore kan tara gor ke le wa chaw ji gno gula ran mar ka ram mo men cha composition so ne me ajiri ka dan tanate minyut kono di kan organization dia la content kuna apply tin ko apply role dan titin bizel ngaje no la favor ne ramadan en la dama ram mo shikne dia la moy ke la done gadi ngai kan gwar la to ka ngai kan madan let kan but charan cha ja kwan ke dob do dien me kan no go no ba war gan ken ba nyot ke you know ka ngai kan gwan mi kan ngaji no ram gula ran mar ka de wa kan ko tungula jen so jen ta tok tin nyot kan ko no ne ala jin mi rami mo mi qualified mitika ability ko be organization be jalonga ledika you know shi yan result ken shi kan ga dia ya shot pin shi a je dia ya shot pin e kuma wale organization anymore mi de ladone na shi a good no the result na de ga shot pin because this is what is happening right now gan wari ala konin gor ka let la ya shot ka pin ko kan shi o kan ga qualified but te ka shi man ne total la wela skelet you know mi jakon dial ko baran tije no ne wo koni ko misran mi che dor che de ngai ka ba jo lok you know ko don shi ran mar kara mo ki shi relative de you know ka shi friend then birama biojo na mo che chon so nyod ni one ne cho atam no kun cho ka weza ko organization ni to ku favor ni relative niken ne di yos ken nepotism ne di yos ko ram me ran mar ka de mane no you guys should not do that so ne me a miller road and right now she talk take a good qualification ngaji mandan dere lat you know ba ju pen o dong der we wonyam nyok ba ju gi no jina tel ji experience but take some criteria to ba la don gwa mono mu tel je criteria ki kana criteria ne kana ka fulfill na mo tara ke liwe kai experience chi de you jik immediately ko ne la gor kai ram take 2 years 3 years experience no na mo wo lo ga jeno yen bi aten gwen mon miteli experience bi ko je gwadan dien they should have stated that in the first place no jin charge gor charge gor on gwadmo nyong mi kane ti corruption kan la niam nepotism she can war gandele la port ke they pressure people no be ka applied ko organization mi mo mi kan la dundien so te dia le de kon go de kon capture na me dungut ka mi corruption che lat la ni she man ko organization de we didn't la year no we apply just keep trying how can you keep trying when chari dial cha ka la chini you keep trying when ngai know there's a fair and god mo te fair titin the no brand bo kwa ni ran chairman now we dey chala one yo so ko cha yuwa cha ji bi kwan jin mi chi ran duaram cha ji mo ko position ki kom mi chi ran duaram so nga de je de me tin right now right corner so na me der we kai ngaje jen go jin chang cha apply de ka shi jiram ran mar ka de ne to shi ko mo shi min jeng ma do